Zdravo dragi moji, nadam se da ste dobro i nadam se da uživate. Dobrodošli na moj kanal. Ja, kao što sam i obećala, ću ponoviti jedno čitanje zato što je bilo malih tehničkih problema za prvu grupu, pa da ćemo sada vidjeti ko je vaš sljedeći partner, vaša sljedeća ljubavna priča. Znam da se mnogima od vas ovo čitanje upravo svidjelo, onima koji su izabrali drugu i treću grupu, dakle one grupe koje su funkcionisale normalno, a ja se eto nadam da ovoga puta neće biti problema. Sada, ko zna zašto je to dobro, možda ovog čitanja će možda biti malo detaljnije ili prosto čitanje gdje ćete bolje vidjeti o kome se radi, možda i prepoznati nekoga šta znate. Sada, hajde mi polako da krenemo. Naravno, pre svega želim da vam se zahvalim svima. Naravno, možete, na primjer, napisati u komentarima koje čitanje biste željeli da vidite, neke predloge, budite slobodni. Mnogi od vas me pitaju i za kristale također. Ja se trudim da svima izađem u susret. Malo ću danas pričati o kristalima koje izaberete. Biće malo u zelenom tonu, dakle u tonu zelene boje. I mi možemo polako krenuti. Sada ovo čitanje će biti malo drugačije što se tiče i načina kako ću izvlačiti karte, ali i ovih kamenčića koje vidite ovdje koji ću upotrebljavati. Znači ovi su također kamenčići za proricanje i možemo polako krenuti. Sada, kao što sam rekla, bit će ovo u tonu zelene boje. Samo da vidim kako da ih poređam, dakle da ne bude sve isto. Ja ću vam pokazivati kristale. Ovo je pirit i jedan mali privizak od pirita. Nadam se da ga vidite dobro. Znači za prvu grupu. Zatim imamo malahit za drugu grupu. I na kraju žad za treću grupu. Izaberite jedan od ova tri kristala. S obzirom da su ova dva prilično mali, ja ću ih ovako pokazati. Znači prva, druga, treća grupa i možemo polako krenuti. Pa hajde sada da vidimo ko je vaša sljedeća ljubav, vaša sljedeća ljubavna priča, odnosno partner. Sada evo za sve one koji su izabrali prvu grupu i za sve one koji su izabrali pirit, ja ga nemam većeg, nisam ga tako često ni pokazivala zato što eto je i na privesku, ali iskreno da budem, ovo je jedan od mojih omiljenih kristala koje često znam da nosim. Ovo je kristal koji jednostavno donosi sreću, bar je tako u mom slučaju. Što se njega tiče, morate da pazite isto da ne kupite lažni, jer su oni prilično skupi. Mislim da je ovo koštalo oko 12 eura, čini mi se kada sam ga platila. I kristal prosto koji donosi sreću, koji donosi nove prilike. Ja kada sam bila student sam ga nosila i verujem da mi je pomagao prilikom ono izvlačenja ceduljica sa ispitnim pitanjima. Može vam pomoći također i kod finansijskih problema, znači da ili ukoliko želite da privučete novi poslovni projekat, novu poslovnu priliku, uglavnom kamen za privlačenje novih prilika, ali također kristal koji izuzetno lepo pomaže ukoliko imate problem sa potisnutim emocijama, naročito sa besom, koji ih otpušta na taj način. Znači, jedan od mojih omiljenih kristala, stavit ću ga ovako ovdje, malen je, ali nemojte misliti da nije moćan. Pa hajde sada da vidimo vašu ljubavnu priču, znači vašeg sljedećeg partnera. Ja ću koristiti dva špila, ali i ove kamenčiće koji se nalaze tu. Krenut ću sa ovim špilom kao uvodom, pa ću zatim nastaviti sa opisom te osobe. I vidjet ću životni put te osobe, znači sadašnjost, prošlost, budućnost, vas kao par, zatim da vidimo dalje kakva je osoba. Sada ovdje u vašem slučaju, pazite, može se ovdje desiti da se radi o nekom lavu ili vagi, odnosno da osoba ima sunce, podznak mesec ili Veneru u znaku vage. Za neki od vas se može dogoditi da ova osoba je imala porodicu ili ima dece, ali mogu da kažem da vaša sljedeća ljubavna priča će biti nešto ozbiljno, znači nešto što može da rezultira i brakom na kraju, zato što ovdje vidimo prosto jednostavno venčanje. Sada, ovo je nešto što je zaista divno i predivno. Može se to desiti da eventualno vi imate dece ili da osoba ima dece, ali osoba koju ćete upoznati će biti osoba koja naravno vremenom će želeti i ozbiljno sa vama.
ovo će biti duga veza i ovo je nešto što može da se završi brakom. I vidimo također da će deca biti značajna, znači da li ćete imati svoju decu ili imate svako dece sa svoje strane, prosto uzmite kako odgovara, ali vaša sljedeća veza će biti duga veza. Znači nešto što može da traje i nešto gdje će definitivno imati ne samo emocija, već ljubavi. Znači ovdje pričamo o ljubavi, pričamo o dubokim emocijama i zaista srećnim i lepim trenucima za vas dva. Pa hajde sada da vidimo ovdje malo više o ovoj osobi. Sada može se desiti dakle, da se radi o nekom vatrenom znaku, to definitivno. Evo ja mogu na primjer ove kamenčiće staviti i ovdje. Što se ove osobe tiče, može se desiti da se radi i o vatrenom znaku također. Dakle, osoba ima sunce, podznak, mesec ili Veneru u nekom od vatrenih znakova. Da, bit će ljubavi, ali će biti mnogo strasti između vas dvoje i osoba generalno gledano će biti strastvena. Sada, što se njega tiče, on će biti galantan. Ja ću opisivati muškarca, a gospoda samo neka to prevedu, hajde tako da se izrazim, u muški rod. Ova osoba će definitivno biti galantna. Nemojte se čuditi ukoliko vam se desi da vam pokloni cveće, ukoliko vam tepa, možda neki od vas ovdje su dobili po cvetu. Sada prvo ime kojim je ono palo na pamet jeste Ljiljana, ali može on, na primjer, imati neku od osoba u svom životu koja je dobila ime po cvetu ili da on, ne znam, ima prezime na osnovu toga, ali kažem, ovdje se radi o jednoj vrlo galantnoj osobi. Ovdje ćete dobit ćete poklone, ovo je neko ko vodi računa o sitnicama, evo i ovdje također imamo cvet, ovoga puta ružu, tako da, eto, mali detalj, ali cveće će igrati nekako značajnu ulogu u vašem odnosu i u vašoj vezi. Galantna osoba, neko ko će zaista, neće se libiti ni da potroši novac na vas, da uživate zajedno, osoba koja također će biti puna iznenađenja. I ja mogu da kažem da ćete vi doći u život ove osobe kao poklon. I ovo je neko ko će vas zaista mnogo ceniti i neko ko će vas gledati kao poklon. Znači, zaista ste dobili lepe kamenčiće u ovom putu, ovoga puta. Ali kao što sam rekla ovdje, pored te ljubavi koja će postojati između vas i zaista jakih emocija, bit će i puno strasti ovdje. I osoba će biti strastvena. Ja ovdje vidim nekoga ko će imati i određene hobije koje će mnogo voleti. Također se može desiti, na primjer, nekih malih stvari da, ne znam, voli da gleda fudbal pa do toga da se bavi sportom rekreativno, da ima neke hobije, ali neće ovo biti osoba koja neće imati svoje mišljenje. Znači, ovo je neko ko ima mišljenje o svemu i to mišljenje neće baš mnogo menjati, ali naročito, na primjer, o nekim idejama, političkoj situaciji i tako dalje i tako dalje. Pa hajde sada da vidimo dalje, hajde sada da vidimo malo više o životu ove osobe. Ja ću opisivati život i jedna karta, zapravo dve karte će vas pokazivati kao par. Znači šta će se događati u vašoj vezi. Pa hajde da krenem. Sada, uopšte nije slučajno zašto ste vi dobili pirit ovdje. Zato što ste odmah dobili kartu bogatstva. A inače, ovo je kamen koji se također povezuje sa bogatstvom i poslovnim prilikama, kao što sam rekla. Sada, pazite, vama se može desiti zaista da se udate za ovu osobu. Mnogi od vas se mogu udati, ali zaista se ovdje radi o jednoj dugoj vezi. Od brojeva ovdje imam 10, 2 devetke i 8 koje mogu biti značajni za ovu osobu, bilo u datumu rođenja, bilo u astrologiji. Sada, interesantna situacija ovdje kod vas i zapravo kod njega. U prošlosti ova osoba se zaista onako trudila da svoj život dovede u red i ovo je neko ko je, ja mogu reći, dobrog financijskog statusa, ako ne i bogata osoba. Znači neko ko ima nekretnine, neko ko ima dovoljno novca, neko ko je na dobroj poziciji u svom poslu, ali osoba također kojoj čeka neko nasledstvo u budućnosti.
Što se prošlosti ove osobe, kao što sam rekla, tiče, ovo je neko ko je prilično ulagao u sebe. Može se desiti da je osoba završila fakultet ili da ima, na primjer, svoju firmu. Uglavnom, što se posla tiče, da je osoba mnogo ulagala na to i da već sada ima neku ušteđevinu. Dakle, da što se financija tiče je opušten i da može da bude opušten. I nekako, ja iskrena da budem, ne bih rekla da je ova osoba nešto previše bila zainteresovana za ljubav u prošlosti ili sadašnjosti. Ovo je pre svega neko ko je bio zainteresovan za novac, za posao, zato da uživa. Znači ovdje se vidi jedan hedonista, naročito sada. Znači osoba je nekako ranije mnogo radila, trudila se, eventualno se odricala. Sada je to neko ko uživa. Možda je sada malo dobio na kilogramima, malo se popravio, što bi se kod nas reklo. Osoba koja sada želi da uživa, želi da putuje, želi malo da potroši novac, želi da uživa prosto u svemu, da se malo odmori, ali također neko ko opet uživa u novcu i neko kome je to mnogo, mnogo značajno. I znajte ovdje da osoba neće... Nije to neko ko se previše lako otvara ljubavi. Niti vidim, na primjer, da ova osoba eventualno pati kada je sam ili eventualno da previše pati kada je u nekoj vezi koja ne ide, zato što na prvom mjestu ove osobe je posao i novac. Pre svega to. A ljubav kada dođe, ako dođe, i to je ono šlag na tortu. I sada... Kao što sam rekla, u budućnosti može se desiti da ova osoba dobije neko nasledstvo. Mada u budućnosti postojeći tu određeni problemčići zato što je ovo neko ko vuče određenu porodičnu karmu. Ništa strašno, ne vidimo ovdje sada da je osoba previše u nekim problemima ili da postoji neke velike negativne energije, ali ovu osobu u budućnosti očekuje nekako svođenje računa sa porodicom. Sa bliskim osobama i ovo je neko ko, što se tiče porodice, možemo da kažemo da su stvari generalno gledano ok, ali neko ko nije previše vezan za porodicu i neko ko nije također kada je u prošlim vezama, nije toliko vezan za partnere. Znači daje određenu slobodu partnerima. Ali u budućnosti ova osoba će nekako želeti da izađe iz tog nekog lavirinta i sama će vidjeti kako ti odnosi, naročito u porodici, znači baš onako među bliskim ljudima. Tačno će znati zašto nešto ne ide, gdje je uzrok problema, može se desiti da se udalji od nekih članova porodice, jer prosto želi da prekine neki ciklus koji se iznova ponavlja. Sada, što se vas tiče kao para? Odlična karta i zato sam i rekla, zaista se nekima od vas može desiti da se bukvalno udate za ovu osobu. Zato što je ovo neko ko će sa vama postupati baš onako lepo i držat će se nekih principa svojih i ovo je neko ko će vama posle određenog perioda reći da ja sam ozbiljan i želim ozbiljno. I vi ćete s ovom osobom definitivno pričati o ozbiljnim stvarima. Da, bit će tu uživanja, bit će tu lepih trenutaka, ali vas dvoje ćete se najviše zbližiti kada budete pričali upravo o tim ozbiljnim stvarima. Kada budete eventualno pričali o njegovoj ili njenoj porodici. Kada budete pričali o nekim principima koje zajedno imate. Kada, na primjer, se bude desilo da pričate o nekim stvarima kao što su, ne znam, religija, kultura, prosto tim nekim zajedničkim interesovanjima, ali vi ćete sa ovom osobom i pričati ozbiljno. O sopstvenoj vezi. Dakle, kuda ova veza ide, šta možete očekivati. Osoba će biti prilično iskrena, ja ovdje vidim. Nećete mnogo čekati da osoba pokaže da je ozbiljna, da želi da bude sa vama i mislim da će biti stvarno fair prema vama. Što se tiče odnosa prema vama, bit će fair, bit će korektan. Nećete sada morati tu da se nešto plašite ili bojite ili postavljate sebi previše pitanja. Hajde sada da vidimo dalje. Hajde da vidimo ljude koji okružuju ovu osobu.
Da. Ovo je neko ko će odmah odreagovati i vama reći da ja želim tebe i to je to, ja sa tobom želim ozbiljno, treba to da znaš. Možda neki od vas će na početku biti prijatelji sa ovom osobom ili ćete imati izuzetno izražen prijateljski odnos. Ali ćete vidjeti i sami kako s ovom osobom možete opušteno da se ponašate. Znači to će biti jednostavno ono klik. Vas dvoje ćete kliknuti. I u ovom slučaju to će biti baš onako lepa situacija gdje osoba će imati takav osjećaj da može vama sve da kaže. Da ste eventualno vi jedini koji ga razumete. I nemojte se čuditi ukoliko vam upravo to bude i rekao. Sada, iskrena da bude. Što se tiče bliskih ljudi, ova osoba nije previše zadovoljna kako stoje stvari u porodici. Može se desiti, na primjer, da su u djetinjstvu postojale neke malo teže stvari ili da se, na primjer, u djetinjstvu osjećao zarobljeno, u djetinjstvu ranoj mladosti ili ranije. Ili da je imao previše obaveza prema drugim ljudima, previše odgovornosti, naročito prema svojoj porodici. Znači, naročito prema svojoj porodici i ja mogu da kažem da unutrašnje dete ovog čoveka je malo ranjivo dete. Znači kada se spolja gleda, ovo je izuzetno uspešan čovjek, ovo je ostvaren čovjek, ovo je neko ko ima stila, ko ima izuzetno jaku pojavu, ko zna lepo da se obuče, naročito kada ide na posao, ali kada zagrebete malo ispod površine, vi ćete vidjeti jednom malo ranjivo dete koje je željno ljubavi. I zato je ovo neko ko, kada je zaista siguran tek, će pokazati ljubav i će pokazati zainteresovanost. I ovo nije neko ko tako izlazi iz vezu u vezu. Znači, ova osoba je prilično ozbiljna. Znači, ovdje vidim jedan ozbiljan karakter i jednu ozbiljnu osobu. Sada, ono što se ovdje još vidi, kažem da, eto, vezano za porodicu, vezano za porodično imanje, na primjer, može se desiti da ima nekih problema ili da o tome misli, ali ovo je neko ko ne želi baš sukobe sa svojom porodicom i sa svojim najbližima. Znači, nekako želi da se odalji malo. Što se ove osobe još tiče, znajte da je ovo neko ko zna vrlo lepo da priča. Ovo je neko ko je prilično jedan zavodnik, ali kao što sam rekla, ne neko ko se tako brzo vezuje, niti neko ko brzo zna da se zaljubi. Ne, znači ova osoba prvo da vidi da li je to, pa će se tek onda zaljubiti. Nije baš neko ko ide na osjećaj. Ovo je neko ko također ima velikog uticaja. Znači, ko ima velikog uticaja, ko poznaje ljude, ko je imao barem jednu značajnu vezu, ali ono dugu vezu, u smislu duge veze ili braka u svom životu. I ono što još mogu ovdje reći jeste da to osoba koja zna da laska, koja zna da kaže šta, koja zna lepo da kaže, koja zna lepo da se izražava, koja zna lepo da priča. I što se vaše veze tiče, što se tiče konačnog ishoda, znajte da ovdje stvari će biti vrlo zanimljive i vama sa ovom osobom neće biti dosadno. I definitivno ovdje će se stalno događati nešto. Znači, da li ćete se upoznati, pa onda izlaziti, pa zatim ići na neka putovanja, vrlo je verovatno. Ovo je osoba koja će odmah znati da kaže da li želi sa vama ili ne želi sa vama, a kao što smo vidjeli želi. I da znate da je ovo neko ko ipak voli malo da dominira. Znači neko ko voli da dominira i neko ko želi da vodi. Sada, da li ste vi spremni nekako da pratite ovu osobu i kažem neko ko se ipak neće odreći svog posla i tih nekih obaveza koje ima zbog veze, odnosno odnosa. Eto, to bi bilo to, dragi prijatelji. Nadam se da vam se ovo čitanje dopalo. Hvala vam najlepše, ja vas puno pozdravljam i eto, nadam se da se vidimo uskoro. Ćao! Zdravo, dragi prijatelji. Ovo je za sve one koji su odabrali drugu grupu i za sve one koji su odabrali malahit, kamen skoro crne, ali tamno-zelene boje. I kristal koji je odličan, na primjer, za studente, eto, za mlade ljude koji me gledaju ili ukoliko imate, na primjer, neku bilo koju vrstu ispita, ukoliko mu nešto morate da naučite, nešto morate da spremite, ali također kristal koji je odličan za
otvaranje srčane čakre i prosto jedan stabilan kristal koji je odličan, na primjer, sada u domenu zdravlja, ukoliko imate problema, na primjer, sa srcem ili ukoliko treba da izvadite krv, kaže da treba da se nosi, ali to je nešto vezano za zdravlje, nećemo baš sada odmah o tome. Hajde mi da vidimo ko je vaša sljedeća ljubav, znači vaš sljedeći partner. Ja ću krenuti sa ovim špilom, koristit ću i ove kamenčiće ovdje i još jedan špil, pa hajde sada da vidimo. Znači, što se vaše osobe tiče. Ovdje od horoskopskih znakova imamo raka i vodoliju, dakle sunce, podznak, mesec ili Venera, eto pošto je ljubavno čitanje u raku ili vodoliji. Ova osoba može se desiti da je, na primjer, rođena u zimu ili na prelazu između jeseni i zime ili zime i proleća. Ili da upravo u tom periodu se dogodili neki značajni događaj vezani za ovu osobu. Ovo je neko ko konačno izlazi iz svoje ljušture. Znači, ova osoba trenutno prolazi kroz velike transformacije u svom životu, gdje ima osjećaj kao da se ponovo rađa. Ali neko ko bukvalno kao da ima više života i kada vam ova osoba ispriča tako priča o svom životu, vi ćete čuti živeo sam tu, radio sam taj posao, tako velike promjene u životu ove osobe. Ali trenutno je ovo neko ko prolazi baš onako veliku transformaciju i osoba koja se konačno oslobađa nečega što je onako držalo zatvoreno. Znači, bukvalno kao jedno novo rođenje. I upravo možda kada se pogleda natalna karta, dakle u astrologiji ove osobe se, na primjer, završava jedan bitan ciklus pa počinje neki drugi. Hajde sada da vidimo ovdje dalje. Ja ću izvlačiti po 3 ova kamenčića i evo, korisno stavljat ću ih ovdje. Da, definitivno. Ovo je neko ko se nalazi na raskršću u svom životu. Dakle, osoba koja sada donosi izuzetno značajne odluke, to već traje neko vrijeme, ali će još neko vrijeme potrajati. Neko ko ima izbora i sada se pita gdje da krene. Znači, pita se gdje da krene, pita se gdje da ode, koji je izbor najbolji. Ovoj osobi, znači, ali pazite, ovo nisu sada neke male promjene. Ovdje se radi o velikim životnim promjenama i život ove osobe se u ovom trenutku mijenja. Ovo je neko koji je vrlo vjerovatno onako visokog rasta. Može se desiti, za muškarce sada pričam, da je to jedna onako kurpulentna osoba, neko ko baš onako odaje utisak svojom pojavom. I ova osoba je neko koga ništa ne može izbaciti iz takta. Znači, šta god da se dogodi, šta god da se, makar to bio neki problem ili kako god, ova osoba je stabilna. Vidjet ćemo eventualno još horoskopske znake. Evo ovdje imamo ribu, tako da možda ova osoba ima neku od planeta, barem u znaku riba. Ali ovo je neko ko ove kamenčice, na primjer, povezuje sa znakom jarca. Osoba koja je tako čvrsta, tako stabilna, kada naiđe problem, on se neće pokolebati, i osoba koja je u isto vrijeme izuzetno snalažljiva. Znači, neko ko je snalažljiv, neko ko je u isto vrijeme nežan, neko ko je vrlo osjećajan i zaista intuitivna osoba, znači intuitivna osoba, empata, vrlo osjećajan i osoba koja tako ima 2 lica, ali za sada ništa loše. Znači, neko ko ima 2 lica, neko ko se na jedan način tako pokaže ljudima ili imate, eto da kažem, prvi utisak kako ljudi steknu da je to jedna vrlo jaka osoba, jake energije, a onda kako sve više i više upoznajete osobu, vidjet ćete kako je to zaista jedan dobrica koji zna tu i da se nađe s voljenim ljudima i da pomogne, i vrlo snalažljiv i vrlo intuitivan i vrlo pametna osoba. Hajde sada da vidimo dalje. Znači, da vidimo prošlost, sadašnjost,
budućnost ove osobe. Eto, možda baš kao ja ima mesec u lavu. Sada, od brojeva ovdje imamo 5, 3, 1 koji mogu biti, na primjer, značajni za ovu osobu. Izuzetno zanimljiva situacija, izuzetno zanimljiva osoba. Ja ovdje vidim nekoga koji je prilično talentovan, intuitivan, može se desiti da se radi o nekome koji je umetnik ili eventualno voli umetnost, ali stvarno osoba koja ima neki talenat, bilo da ga je otkrila, bilo da nije. Ovdje, na primjer, imamo sunce u blizancima koji se također pojavljuje, ali neću sada odmah pričati svaki horoskopski znak. U prošlosti vidim da ova osoba je naročito uživala u pažnji drugih ljudi, da je bilo tu zabava, izlaženja sa drugima, upoznavanja drugih ljudi, da je ovo neko ko je prošao mnogo toga u životu što se ljudi tiče i neko ko je dobro upoznao ljude. Ovo je neko kome je mnogo laskano, na primjer, u prošlosti. Može se desiti da je, hajde baš da idemo u prošlost, kao dete ili kao mladić bio naročito onako lep, sladak, pa da zna tako da, na primjer, pokazuje svoje slike tada i da je izuzetno ponosan na taj neki period. Ovo je osoba koja vam, na primjer, može pričati sa... zaista onako lepo može pričati o svojoj mladosti, šta je prolazio, na primjer, sa drugarima, kako su izlazili, kakve su gluposti radili. I sada što se sadašnjosti tiče, ova osoba je neko koji ima trenutno mnogo obaveza, koji ima mnogo odgovornosti, neko ko mora da balansira između mnogih stvari i neko ko se dovija na svaki mogući način da dospe do svog cilja. Neko ko je vrlo inteligentan, vrlo pametan. Ali pazite, ovo je ona urođena inteligencija. Znači kada se neko prosto jednostavno rodi pametan. I njemu nije potrebno sada da je pročitao ne znam nija koliko knjiga, naročito to je, naravno, to je uvek plus. Ali ja vidim ovu osobu kao ono... prirodnu inteligenciju da ima, da se tako izrazim. Znači, ono ima zdrav razum, zdravo, lepo razmišlja, primećuje svaki detalj, tačno zna ono, ako neko kaže to tada, šta to znači. Znači, neko ko uopšte nije naivan, već naročito vrlo promoćurna osoba. I, kao što sam rekla, sada se dovija na svaki način da, na primjer, rešava neke probleme u svom životu, da dođe do svog cilja, neko ko nekada zna da bude rastrzan previše ili da se zbog obaveza, na primjer, umori ili da neke stvari zaboravi. Znači ima previše obaveza pa onda nešto zaboravi. Prosto ne može da se seti svega šta mora da uradi. I sada, u budućnosti, nekako će univerzum malo testirati ovu osobu. Jer ja vidim da će u budućnosti ova osoba morati da se prepusti nekim rizicima. I budućnost će biti vrlo interesantna sa ovu osobu. U kom smislu interesantna? Ovoj osobi definitivno neće biti dosadno u budućnosti. Ja vidim da je ovo neko ko će se tako upuštati u rizike, bilo da se radi o poslu, bilo da se radi o ljubavnom životu. I definitivno, kao što sam rekla, neko koga će malo univerzum testirati, koji mora da prođe neke lekcije, da se vidi da li je tu lekciju naučio ili ne. Ovo nije neko ko je kukavica. Znači, ja ne vidim da se ova osoba plaši rizika ili plaši promjena. Možda je do sada eventualno izbjegavao neke promjene ili, eto, voleo tu zonu komfora, to gdje je šćućureno da bude dobro, ali će se sudbinski neke stvari promeniti u životu ove osobe gdje će on prosto biti onako prodrman da sada mora da reaguje, da sada mora da preduzme neki rizik. Jer inače se može dogoditi da dođe neko pa uzme njegov posao, njegovo radno mesto, ili dođe neko pa onda uzme osobu koju ova osoba voli.
Prosto morat će da reaguje, da rizikuje zbog nečega. Kako se kasnije ne bi kajao. Jer ukoliko propusti tu priliku, itekako će se kajati. I sada se vidi da ova osoba, naročito u sadašnjosti, u budućnosti, će to tako biti na nekom raskršću. Morati da donese odluku, vidjeti šta, kako, tamo, ovamo. Neće odmah rizikovati, znači neće se odmah odlučiti, ali da će o tome itekako misliti, to definitivno. Pa hajde sada da vidimo vas kao par. I sada u vašem slučaju se ne radi o slučajnoj vezi. Ja mogu da kažem da vas dvoje ćete imati malo karme da odradite. Sada, nemojte odmah paničiti, nemojte odmah skakati da je jedna odvratna karmička veza. Ne. Prosto sve veze koje imamo su na neki način karmičke, sve zavisi koliko karmi ima da odradimo sa tom osobom, ali ovo je, ukoliko verujete u to, jedna od veza iz prošlih života. I prosto vas dvoje ćete u ovom životu nekako svoditi račune koje imate iz tih prošlih života. Ja neću sada ići baš toliko duboko da vam gledamo šta ste radili u prošlom životu, ali što se vas kao para tiče, znajte da ćete biti veliki učitelj jedno drugome. Znači, bukvalno vi ćete njemu biti učitelj i on će biti učitelj vama. I nekako ćete jedno drugo gurati da izađete iz tog lavirinta u koji ste možda zapali. Naročito što se ove osobe tiče. Ja mogu da kažem da ćete ga vi malo prodrmati, da tu mora da preduzme neke rizike, da se malo probudi, ali će ova osoba, na primjer, i u vama mnogo toga probuditi. Znači, mnogo toga ćete jedno u drugome probuditi. I spiritualnost, i kako gledate na život. I na primjer, tu želju i snagu da se nekako borite za to nešto, da idete dalje. Sada pazite, nekima od vas ovdje dolazi bivši partner. Znači osoba sa kojom već imate neku istoriju, osoba koju već poznajete. Sada to naravno važi pod uslovom da ste vi ovdje, barem za sada, prepoznali tu osobu. Ali kažem, nekima od vas ovdje dolazi bivši partner ili osoba sa kojom ste imali nešto. Znači neka situacija ste se ovdje dogodila. Ali definitivno između vas dvoje posao nije završen. Itekako ima na tome još da se radi. Hajde sada da vidimo dalje. Kakvi ljudi okružuju ovu osobu? Može se desiti, na primjer, da ovu osobu okružuju neke škorpije, znači da postoji neka škorpija u životu ove osobe. Sada, iskrena da budem, postoji neko, barem jedna osoba koja se to ovdje izdvaja, koja nekako želi da dominira nad njim, odnosno njom. Znači, neko ko želi da dominira, neko ko bukvalno drži ovu osobu za vratom. I sada može se eventualno desiti da se radi o nekoj trećoj osobi, ali može se desiti da se radi o kolegama, može se desiti da se radi o nekome prosto koji je u porodici, znači neko ko je blizak ovoj osobi. Ali ja ovdje vidim da ova osoba vaša ima osjećaj kao da ga neko od nekada drži za vrat. Znači da ne može da se pomakne, da uvijek ima, na primjer, odgovornost prema nekom. Ili da eventualno nekome mora da polaže račune. Da uvijek kao da mora da hoda po jajima. Ovo je neko ko ima vrlo jaku ličnost, može se desiti škorpija ili eventualno lav, ali osoba koja ne da na sebe i koja za vašu osobu zna da bude vrlo teška, osoba koja zna mnogo toga da zahteva, osoba koja zna stalno, na primjer, da drobi ili da prosto bude naporna. I ovo je neko sa kim vaša osoba često dolazi u sukob. Prosto ne slažu se zajedno, ne ide. Nekada
na primjer, kažu jedno drugome, eto, moramo biti u ovom odnosu, mora se ovaj odnos nastaviti, to tako treba, tako bi bilo lepo, ali kada su zajedno, prosto ne ide. I kažem, ne mora odmah da znači da se radi o nekoj trećoj osobi, ali prosto ova vaša osoba kao da je prinuđena da bude u odnosu sa ovom osobom, ne može da se otrgne, a u isto vrijeme to nikako ne ide. I to je nešto što ovu osobu iscrpljuje. Znači iscrpljuje da stalno, na primjer, dokazuje nešto, da se stalno pravda, da stalno polaže neke račune, da stalno mora, na primjer, da objašnjava neke stvari. I zaista to iscrpljuje ovu osobu, ali taj neko je vrlo, vrlo dominantan i kada stegne, prosto ne pušta. Hajde sada da vidimo dalje. E pa što se ishoda tiče, ovdje sad imamo kartu strelca i definitivno možete biti srećni, možete biti optimistični, možete se radovati i bit će mnogo lepih trenutaka sa ovom osobom. Može se također desiti da sanjate, na primjer, jedno drugo, ali kada se govori o vašem odnosu, tu će biti mnogo smeha, mnogo radosti, uživanja, eventualno putovanja. Mislim da ćete jedno i drugo malo idealizovati jedno drugo. I gdje ćete, kada ste zajedno, prosto imati želju da se opustite. Da se opustite, da uživate, da se smejete i to je nešto što će ova osoba mnogo voleti kod vas. Eto, možda neki strelčevi ovo gledaju. Što se vas dvoje tiče, bit ćete prelepi kao par. Može se čak desiti da imate sličan stil odevanja ili da se nekada slično oblačite ili prosto kada se sredite da izađete, da baš onako privlačite poglede drugih ljudi. I vas dvoje možete mnogo daleko dogurati. Bilo, na primjer, da radite na nečemu, bilo da upoznajete neke ljude zajedno. Može se desiti da imate zajedničke prijatelje, pa da ti ljudi, na primjer, učestvuju u vašem životu. Ali ja ovdje definitivno mogu reći da kako vas dvoje budete ušli u vezu, tako ćete vidjeti i jedno i drugo, da će vam lepi ljudi, dobri ljudi i neki dobri događaji ulaziti u život. A ukoliko bi ova veza, na primjer, išla dalje, pa eventualno ukoliko biste se venčali jednoga dana ili krenuli da živite zajedno, vi biste mogli i financijski da ojačate zajedno, mogli biste da ulažete novac zajedno, da eventualno čak osnujete neku firmu, ali prosto i na tom poslovnom planu vas dvoje biste divno funkcionisali zajedno. U smislu da vi biste mogli ovu osobu nešto da naučite, a ova osoba bi mogla vas nešto da nauči. Ali što se tiče vaše veze kao veze, to je nešto gdje će pre svega se raditi o smehu, o zabavi, o uživanju, o tim lepim, slatkim trenucima i pomalo begu od stvarnosti. Znači da jedno i drugo kada ste zajedno se potpuno isključite za stvarnost, za realnost i onda uživate bez da razmišljate o drugim ljudima. Eto, to bi bilo to, dragi prijatelji. Nadam se da vam se čitanje dopalo. Hvala najlepše, ja vas puno pozdravljam i eto, nadam se da se uskoro gledamo ponovo. Hvala još jednom i doviđenja. Ćao! Zdravo, dragi prijatelji, ovo je za sve one koji su odabrali treću grupu, za sve one koji su odabrali žad, inače ima ih više vrsta. Divan kristal, ja ih koristim prilikom energetskih tretmana. Kristal koji je odličan za zdravlje, za izobilje, za prosto sve što želite, ali naročito što se izobilja tiče. Ukoliko želite da ga privučete u svoj dom, kupite mali komadiće žada i opet pripazite da to bude pravi žad, da ne bude nešto izmenjeno i prosto da ga nazovu tako da je žada, da zapravo to nije. Hajde sada da vidimo vašeg sljedećeg partnera, odnosno partnerku. Da vidimo ko je ta osoba. Ja ću početi sa ovim špilom, a koristit ću 2 špila i da vidimo, da opišemo život te osobe, kako izgleda, eventualno horoskopske znakove, i ja ću koristiti ove kamenčiće za predviđanje. Pa hajde sada da vidimo dalje.
E sada, u vašem slučaju, ovdje imamo vagu i imamo škorpiona i može se desiti da ova osoba trenutno se nalazi u jednoj vrsti karmičke veze. Znači ja ovdje opisujem osobu, znači ne opisujem vas. Da se ovdje radi o jednoj karmičkoj vezi gdje se osoba osjeća kao da je vezana lancima. Pazite, može se desiti na primjer i da se radi o na primjer bivšoj partnerki ili supruzi sa kojom ima decu. Ali ova osoba jeste neko ko trenutno prolazi kroz tu karmičku fazu i neko ko u tom odnosu nije srećan, nije zadovoljan, vidite i sami kako karta izgleda, ali prosto da ne može iz toga da se iskobelja. Za neke se ovdje može raditi o nekim negativnim energijama, ali neću dalje ulaziti u to. Što se ove osobe također tiče, ovo je neko ko ima takvu karmu zadatu da je do sada imao bukvalno mnogo teške karmičke odnose sa ženama. I to je neka karma koju ova osoba nosi i ova osoba to mora da očisti na ovaj ili onaj način. Ovdje se radi prosto o nekome ko ni kriv ni dužan dobio tu neku karmu koju mora nositi kroz život, ali ovo može govoriti također i o završetku jednog karmičkog ciklusa. Samo da vidimo dalje da li je osoba dovoljno jaka i hrabra da se iz toga iskobelja u potpunosti. Ali ukoliko na primjer ne odluči konkretno, može se desiti da univerzum konstantno šalje tako iste situacije da vidi da li je ova osoba naučila lekciju ili ne. Pa hajde sada da vidimo dalje, da vidimo prošlost, sadašnjost i budućnost ove osobe. Možda ovdje i definitivno imamo, na primjer, neku vagu. Jeste istina da trenutno ova osoba prolazi kroz jedan prilično težak period u svom životu. Od brojeva ovdje imam 7, 4 i 11 i eto 7, 4 daju 11, što može biti neka vrsta znaka. Možda i viđate 11, 11. A u ovom slučaju, što se prošlosti ove osobe tiče, ja vidim da je to neko koji je imao možda više partnerki ili partnera, ali definitivno da je bilo flerta, da je bilo uživanja, da je bilo da je osoba bila lepo raspoložena, da je uživala, da je, na primjer, voleo društvo drugih ljudi. Znači, to ću sve pričati o prošlosti kada se o prošlosti radi. Da je mnogo ljudi upoznao, da je bio sa zaista onako različitim ljudima, da je bio u velikoj meri hedonista. Tako da o prošlosti ove osobe možete čuti onako prilično interesantne priče, prilično lepe priče, naročito ukoliko on o tome priča. I može se desiti, na primjer, da ponekada kaže, ta neka prošla vremena su bila mnogo bolje ili tada i tada sam se mnogo više zabavljao nego sada, što je definitivno moguće, jer kažem, sada je ovo neko ko prolazi kroz prilično težak period u svom životu. Period kada ima mnogo svađa. Znači, period kada ima mnogo svađa, period kada ova osoba se osjeća stalno da mora da se bori, da se raspravlja, da stalno mora, na primjer, da ima neki gard, da je tu ona situacija povuci potegni ili da prosto ne može da se opusti ni u kom slučaju. Naročito to dolazi u obzir ukoliko se nalazi, dakle, u vezi, a vi za to eventualno znate ili kako god. Ali ovdje ja vidim da to nije neko ko se, na primjer, boji sučeljavanja ili ko se boji rasprave. Ali prosto se osjeća ponekada i umor kod ove osobe. Znači, ne sada samo da je ovo neko ko uživa da se raspravlja, da je ovo neko ko uživa konstantno da se bori. Ne, naprotiv, ipak kao i svakome treba malo odmora i lepih situacija, jer naročito vidim da ova osoba voli tu opuštenu atmosferu. Znači, neko ko voli opuštenu atmosferu i to će mu doći. Ovdje imamo sada sunce u Vodoliji, znači to je nešto što će mu i doći. Ali
trenutno prosto je takav period gdje se osjeća stres, gdje se osjeća napetost, potreba da se drži taj neki gard, nekada kao da hoda po jajima ili da mora stalno da, na primjer, razmišlja šta će reći ili neće reći, jer eto, dolazi do neke vrste borbi, neke vrste svađe sa bliskim ljudima. Ali ovo je neko ko će to prevazići. Ovo je neko ko će to prevazići zato što je ovo neko ko definitivno veliki hedonista i baš želi da uživa. I ja mislim da te situacije, znači ti odnosi koji su napeti, koji su stresni, da će ova osoba prosto se sama povući. Kao što sam rekla, ovo je neko tvrdoglav. Može se desiti za muškarce eventualno da je baš onako lepih crta lica i oštrih crta lica. Znači baš onako lepe, prosto jednostavno lep i zgodan muškarac. Za neke od vas eventualno i da nosi bradu, s obzirom da imamo ovu kartu ovdje. Ali neko ko je baš onako i sportski građen i lepo građen i kada se pojavi, ova osoba baš onako lepo zna da ostavi utisak. Hajde sada da vidimo ove kamenčiće prije nego što vidimo vašu vezu. Da, definitivno veliki hedonista koji mora da pripazi malo da ne pretera u hrani i u piću, ali neko ko voli da uživa i neko ko voli tako i detalje, neko ko zna sve da primeti, osoba koja je prilično vedra, ja mogu da kažem, i neko ko zna, na primjer, da se lepo šali, ko je izuzetno zabavan, ko izuzetno brzo misli i osoba koja najvjerovatnije ima izuzetno lepe oči. Znači, što se očiju tiče, prvo što ćete primetiti jesu oči na ovoj osobi. Za neke od vas ovo je neko ko ima svetle oči, ali pored toga, znači, oči su onako izražene, da li su krupne, da li su nekog specifičnog oblika ili prosto pogled ove osobe vam govori sve. Za neke od vas možda ima tako duge trepavice, ali fizički izgled ove osobe je zaista onako lep i niste vi jedini koji ćete misliti da je to lep, zgodan muškarac, to će misliti i drugi. Što se njega tiče, to je neko ko ima jak karakter, ali u kom smislu jak karakter? Znači, kada se svađa, kada se nervira, tada je kao vulkan koji eksplodira, a kada je srećan, kada je opušten, to je prosto kao jedna maza sa kojom vi možete da uživate, sa kojom možete da se opustite, da se istopite. Prosto i jednostavno. Ali neko ko zna da se itekako da se izbori za sebe i neko ko izuzetno drži do sebe. To da. Ali, kao što sam rekla, nekada u njegovom životu ima tako velikih uspona i padova, ali i kada ima tih padova, ovo je neko ko zna baš onako da se podigne iz toga. Pa hajde sada da vidimo dalje, hajde sada da vidimo malo više o tome kakva bi vaša veza bila, vaš odnos. Sada vas dvoje morate da pripazite, jer i vi koji ste odabrali ovu grupu ste prilično jaka i dominantna osoba. Vi koji ste odabrali ovu grupu, znači koji ste izabrali da vidite vašeg sljedećeg partnera, ste prilično jaka, prilično dominantna osoba. Možda imate sunce, podznak ili mesec u znaku škorpiona ili eventualno u znaku lava. Ali što se vas dvoje tiče, vaš odnos će biti borba dominacije. Znači, borba dominacije gdje morate izuzetno paziti, jer tu je tanka linija. Ova osoba će obožavati, na primjer, da priča sa vama, da podeli šta ima sa vama i smatraće da ste vi njemu ravni. Znači, da ste vi njemu ravni i po intelektu, i po lepoti, i po bilo čemu drugom. Ali morate pripaziti, jer vaš odnos može, na primjer, prerasti u borbu dominacije. Ko je dominantniji? Ko nešto želi, ko nešto ne želi, pa da eventualno vama ta osoba
na primjer, stavlja konstantno nešto do znanja, da vi ovoj osobi stavljate konstantno nešto do znanja. Divno je kada se dve dominantne i jake ličnosti nađu, ali tu se također mora pripaziti da to ne bi preraslo u tu neku, kao što sam rekla, da se ne ponavljam, borbu dominacije, pa da se ova osoba i sa vama tako ne vrti u krug. Znači da ne bude nekog dokazivanja, da ne bude bilo nekih svađa, nekih razmirica, nekih loših trenutaka između vas, jer ja ovdje vidim da će nekada, prosto ćete vi želiti da ova osoba radi ono što ste vi zamislili, a sa druge strane ova osoba će želiti da vi radite ono što ste vi, ono što je on zamislio. Tako da tu može biti, na primjer, opasnosti po vaš odnos i može biti opasnosti po vašu vezu. Ali nekako vas dvoje imat ćete osjećaj nekada da ne možete možda jedno sa drugim u nekem trenutku, ali nikako ne možete ni jedno bez drugoga. Hajde sada da vidimo kakvi ljudi okružuju ovu osobu. Sada, ova osoba, znači, definitivno prelazi neki čudan period u svom životu, što se naročito drugih ljudi tiče. Znači, da ima svađa, da se ova osoba osjeća ponekada i izdano ili izigrano od strane nekoga, da to čak ima i dokaz. Znači, ovdje se ne radi samo o osjećaju ili samo eto o tome ne slažemo se pa to je to. Ne, ova osoba, ovdje postoji neki dokazi o tome da li je došlo, na primjer, do prevare, do izdaje, do tome da je neko nekome pričao iza leđa i što se njega tiče, prosto se lomi da neke odnose u svom životu prekine. Naročito ukoliko je u vezi, dakle da se lomi da li tu vezu da prekine ili ne. S tim što to će potrajati neko vrijeme, nije to neka odluka koja se eto lako donosi, niti je to odluka koja se baš onako može doneti eto samo odjednom, zato i vidim tu neku neodlučnost koja već neko vrijeme traje i koja će još trajati, jer prosto ovoj osobi treba vremena. Nije tako lako baš onako očistiti ljudi iz svog života, makar to i bilo loše, a ova osoba je u potpunosti svesna da to nikako nije dobro, da je to loše za njega i sa jedne strane se pita šta je to, da li je moguće, da li nije moguće, kako prekinuti, kako, na primjer, smanjiti kontakt, kako se izvući. Prosto mnogo pitanja i mnogo komplikovani odnosi u životu ove osobe trenutno. I hajde sada da vidimo dve karte za kraj. Što se vas dvoje tiče, vi ovaj odnos možete započeti ili kao prijatelji, kao drugari, možete ga započeti kao, može se desiti na primjer da vas prijatelji upoznaju, ali nećete ovdje biti sami. Jer ja vidim ovdje da će i vaši prijatelji znati naravno za ovu osobu i ova osoba znati za vas, ali u velikoj meri ovaj vaš odnos će počivati na prijateljstvu. Znači na prijateljstvu, jer vas dvoje ćete imati sličan intelekt, slično ćete razmišljati i to je nešto gdje mnogo ćete se lijepo razumeti. Imaćete određene razlike svakako, ali ćete se mnogo lijepo razumeti, mnogo ćete lijepo znati da funkcionišete. Ova osoba će u vama vidjeti i podršku i prijatelja i nekoga sa kim može da se opusti, nekoga sa kim može da se zabavi. Voleće, na primjer, i neke ljude iz vašeg života, da li, na primjer, vaše prijatelje ili nekoga sa kim vi provodite vrijeme, ali će mnogo vremena želeti da provodi sa vama i mnogo će mu prijati vaše društvo. S tim što to između vas dvoje uopšte neće biti dosadno, već će se stalno nešto događati. Da li ćete se, na primjer, može vam se dogoditi tako da se dopisujete satima i satima, pa eventualno da se tako viđate često, da eventualno idete na putovanja zajedno, da tu bude nekih događaja, da ne bude sada sve isto. Na primjer, samo provodite vrijeme kod vas ili samo provodite vrijeme kod njega, već će tu biti nekih
stalno nečega različitog, znači neće tu biti neke monotonije i osjećat će se veliki adrenalin između vas dvoje. I sada ja mogu da kažem da ćete i vi imati mnogo uticaja na ovu osobu i ova osoba će, na primjer, imati mnogo uticaja na vas. I to osjeća se velika strast između vas dvoje, ali to je zato što ova osoba je zaista možda nikada ili vrlo retko naišla u svom životu na nekoga sa kim može tako lepo pričati i tako lepo se razumeti kao sa vama. I prosto ćete nekako intrigirati ovu osobu. Želeći bolje da vas upozna, da nekada će se prosto i zapanjiti šta je ovo, o čemu se ovdje radi, vidi kakva je, ili razmišljati, na primjer, šta ste vi rekli, pa kako ste nešto rekli, isto ćete tako i vi raditi. Znači, mnoge sličnosti između vas dvoje postoje ovdje. I ova osoba neće, na primjer, se libiti da vam pričaju o nekim svojim problemima i da se malo i otvori vama, mada se osjeća prilično ovdje nekako zatvorena osoba, neko koji je naučen da uvek mora da bude jak, da predstavlja jaku osobu. Ali vidjet ćete i sami sa vama kada je opušten, to će biti jedna sasvim druga osoba. I vi ćete baš onako uživati u opuštenosti te osobe i mnogo ćete lepo upoznati njega, odnosno nju. Znači, baš ćete ga lepo upoznati, da ćete na osnovu jedne sitnice, na primjer, vi primetiti kakav je, zašto se ponaša tako kako se ponaša, zašto je takav, šta je rekao, zašto se eventualno nije javio u tom trenutku i postojaće prilično poverenje između vas dvoje, odnosno ova osoba će imati velikog poverenja u vas, da vam se poveri, da vam ispriča nešto što eventualno nikom drugom ne priča, tako da i sami ćete vidjeti u tome da ste mu bitni, da ste mu značajni, a to je način na koji će on zapravo pokazati da mu je stalo. Eto. To bi bilo to, dragi prijatelji. Nadam se da je ovo čitanje odgovaralo, nadam se da vam se dopalo. Hvala vam u svakom slučaju. Ja vas puno pozdravljam, znam da mnogi od vas ostaju i do samog kraja. Hvala vam najlepše i eto, nadam se da se uskoro gledamo ponovo. Hvala vam još jednom i doviđenja. Ćao!